Tunasoma habari za Esta katika Biblia kuhusu na ule waraka wa Hamani. Tunasoma habari za Esta katika Biblia kuhusu na ule waraka wa Hamani. Hamani aliomba waraka kutoka kwa mfalume, akiomba ya kwamba Wayahudi wote wapasa wauawe. Hamani aliomba waraka kutoka kwa mfalume, akiomba ya kwamba Wayahudi wote imewapasa wauawe. Hamani akatoa posho ya wale watu watakaoifanya kazi hiyo mbaya sana ya kuwaua Wayahudi wasio na hatia. Hamani akatoa posho ya wale watu watakaoifanya kazi hiyo mbaya sana ya kuwaua Wayahudi wasio na hatia. Huyo Hamani akasimama kinyume na Mungu, akaandaa jeshi la kuweza kuteketeza wale Wayahudi. Na wale Wayahudi walikuwa hawana kosa, hawana hatia, lakini Hamani akaita jeshi lake ili waweze kuuawa. Lakini Mungu akasimama na Esta. Esta kaita jeshi lake, Esta kaomba. Esta alipoomba, hatima yake Hamani pamoja na jeshi lake wakaangamizwa. Hawakufanikiwa balile walilokuwa wamekusudia kulifanya juu ya wale Wayahudi. Ewe Mkristo wa leo, ninakutangazia neno hili la ushindi. Usifadhaike wala usiogope. Ujapoinukiwa na wabaya, ujapoinukiwa na watu, ijapokuwa utainukiwa na kila hali sio nzuri juu yako, lakini jua ya kwamba Mungu yuko na wewe. Omba usichoke, omba usichoke. Mungu atakupigania. Watesi wako wote hautawaona mbele yako, hutawaona katika maisha yako, maana Mungu akiwa pamoja na wewe. Hakuna Hamani, hakuna jeshi baya, lazima wote wateketezwe. Endelea kuomba wewe mama, endelea kuomba wewe baba, kijana unayenisikia, binti unayenisikia. Wamekutabiria kwamba hutaolewa, lakini jua ya kwamba utaolewa, maana Mungu wako yuko pamoja nawe. Jana wamekusema ya kwamba hutamiliki mali, lakini jua ya kwamba Mungu yuko na wewe. Ninalitangazia kanisa la leo, usiogope. Omba Mungu, na yuko pamoja nawe. Asante. Hadi leo hii Hamani bado yuko, anatumikisha watu bado yuko. Kwa jina lingine anaitwa Shetani. Huyu Shetani ni adui yetu. Hadi leo hii Hamani bado yuko, anatumikisha watu bado yuko.
kwa jina lingine anaitwa Shetani. Shetani ni adui yetu sisi, kwa Kristo tulio ndani yatupasa